Doktor Kapatisi TV. Ki Doktor ki bet-bet jongka Apollo Hospital Guwahati kinsa don hanong ba Shillong nadu ka Tarik Haduh kan Tarik u Jylliew araja rapsan ha Apollo Trinity Medical Center OPD kabadan hajan Gora Lane Lower Nongrem Hill Shillong ban ajing somar yaki nongpang u Dr. Shamin Ahmed na ka Department of Neurosurgery bat u Dr. Dibya Jyoti Bora na ka Department of GI Hepatopancreatic Gastrosurgeon kindon ha ka Tarik u Jylliew araja rapsan nadu kapor khatwai bije step Haduh kapor arbaje nosngi bat ka Doktor Shardha Singhania ka badai ka dentist kandon nadu kapor khandai bije Haduh khatwai bije step katba ka Dr. P Deka na ka Department of Neurodevelopment Pediatrician bat ka MS Manisha Nayak MOT na ka Department of Pediatric Therapist Child Therapist kinsa don ha kan Tarik u Jylliew araja rapsan nadu kapor khatwai bije step Haduh kapor arbaje nosngi na kabenta ban book ya ka appointment pila ban telephone hau number not line riu saw ar khandai san iwei not iwei khandai but khandai saw pra san lai khandai nyau ar nyau lai but nalor kata ka Apollo Trinity Medical Center kalapli ya ka diabetic clinic bat kan pensuk yikinong pang ban wanshim yiki sample na kardop ying jongphi da ka bamdon kam ban sio bat pinyo discount 10% na pharmacy